स्वागत कर नुआ ब्लॉग को। आशा कर भल होते मुझे बर्तमान उठिली देखा आम बिछना मुझे बाहर रोचे आ बाहर रही के कष्ट करने पड़े निजक टेकिक कौनी आ कौन करने पड़े केत सब जिन शोवाई पड़े केमती काम करने पड़े से सब आपण भिडियो माध्यम देखेबी आज आउ मो रूम को देखेबी बुली बुली जो रोचे कौन हो कौन ना सब देखेबी ब्लॉग माध्यम ब्लॉग को देखते आशा कर निश्चय। हेलो गाइस तो मैं आपको देखो रूम देखेबी चलन देखिए रूम के आम रूम देखा पूरा देखो टांकी अच्छे 2000 लिटर टांकी दुटा टांकी अच्छी टांकी पानी झुड़ी तले पूरा पानी पूरा पानी ये पूरा पानी जाइए गछ गछ लगे देखो ये पूरा नाल भाया पानी जाइए देखो आस ये हूँ आम रूम रूम कबाट झरका पट एपटे झरकार झरका ना कपड़ा खांचा कारण वर्षा पानी छुटी बोली आस देखिए ये हूँ मो अजा आई भात तरकारी बनाऊे डाली बनाऊे देखा आउ ये हूँ स्टाइल रूम देखिए रूम रोचे कंपानी रूम कपड़ा आउ यहाँ हूँ आम कांथ ये कांथ मुझे भिडियो बनाऊँ कांथ को देखो पहले ये कांथ हूँ कांथ देखा ना ये जो जगटा यही जगटा तो पानी सब आपको आम ये अजाई मुझे प्लास्टर कर मसला आनी सामने छात पड़ता आनिकी मारीचे तथापि एटू पानी जो कौन करा कहतु पूरा मुंड खराब ये सीधार पानी आसिक पूरा तोड़ जो काटुन देखिए काटुन सब पूरा भिजी होगा आम एवं भी पूरा भिजी अच्छी तोड़ बाहर सुखा होगा से जगह सुखा होगा तथापि एवं भी पानी टे कम दूर दिए ना काली परिणाम कर पूरा बाहर रहा गले जिते सब जिन को सामना करने पड़े जी बाहर रही से जानी कहीं आम गर्व कर कहूने आपड़ कहे केमती कौन पूरा दिन काम आउ रूम को आसला कौन हो कौन ना सब भिडियो माध्यम कहूँ आ मु आशा करुँ भिडियो को बहुत आगुरी स्टार्ट कर मैंने मो मन गोटे डर आउ लाज मत चाषी रखीदेला मैंने जब मुझे स्टार्ट कर दी था ना मुझे भावी आउ कि आगे जापारी मैंने मो लाज आ डर जी बहुत पछ रही आशा कर आज जो भिडियो स्टार्ट कर बंद कर जहाँ भी देखनी जहाँ भी करुँ मो जीवन में सब भिडियो मैं आप देखिपारे बास आप खाली भल पाइबा मो दरकार ना मोटे सांग अच्छी सी कौन कह सांग कह कौन कही कौन लाइक लाइक सब्सक्राइब करना बाहर जो कष्ट आप जानी कौन कह कहते तो मुझे कष्ट कर 9टा को ड्यूटी जा ड्यूटी 5:30 ड्यूटी छुट्टी हम 5:30 आसिक आपको ब्लॉग सारे देखिए तो सांग तो एमती किसी कहला बहुत भल सांगटे आई जो काम काम देखिए आपको काम रोचे ना काम रोनी गोटे प्यार मोहब्बत रही सांग भितर आ साथ मुझे 2 वर्ष चेन्नई रही पुणी एस रही तो सांग सांग भितर जो बॉन्डिंग जो भल पाइबा सहीटा मत बांधिक रखी मत नहीं सब सांग जो भल पाइब से टाणी हो जाए तो मु आशा करा आप देखिए हे गाइस देखिए एवं आम खाऊचे अजय उठिला शुला उठिला जगह सांग खाऊचे देखिए कैमेरा देखिए एवं खाଇବା देखा ना चिकेन तरकारी खाली आ भात कालिका थिला फपड़ा हेनी खाऊचे आज के भात पुणी आज खाइबा किंतु चाउल कभी फपाड़ ना सांग हाँ कह चाउल पेट बाहर बस ना कौन कह चाउल केवे फोपाड़े
ଆଉ ଯିଏ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛୁ ତାକୁ ଆଦର କରିବେ, କେବେ ଆଦର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେନି। ଆଉ ସେ ଆମର ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ପେଟ ଭରିବ, ଆଉ ସେ ହେଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ମଜା ଲାଗିବ ନା କ'ଣ କହିଛୁ? ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣି, ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଡ୍ୟୁଟି, 9ଟା ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଚାଲ କମ୍ପାନୀ ଯାଉଛି ଦେଖେଇବୁ। କମ୍ପାନୀ ଦେଖିବେ, ଚାଲ। ରାସ୍ତାରେ କିନ୍ତୁ ଗଛ ଫଛ ଲାଗିଛି, ପୁରା ନାଳ ପାଣି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଣି ଦେଖେଇଛି। ଏପଟେ ଆମ ବାଥରୁମ୍, ଆମେ ଯେ ରହୁଛେ ନା ସେ ଛାତ ଉପରେ ବାଥରୁମ୍ଟା, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ସିঁଢ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରାଟା ସିঁଢ଼ି ଯାଉଛି ତ, ପୁରା ସିঁଢ଼ି ଦେଖାଉଛି। ଆମେ ଯେ କମ୍ପାନୀ ରହୁଛେ ତାର ଛାତ ଉପରେ ଆମେ ରୁମ୍ ଆମେ ଯେ ରହୁଛେ ଛାତ ଉପରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଡ଼ିରୁ ଆଇଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କି, କମ୍ପାନୀର ସବୁ ଏଇସବୁ କାମ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଏବେ 9ଟା ବାଜିଲା, କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇନାହିଁ। ମେସିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁ ହେବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ଆଉ ମେସିନ୍ କେଉଁଠି କାମ ହେବ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଏବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗରମ ଯେ ନାଗେ ହିଟିଂ ପାଖରେ ଯେ କାମ ହୁଏ, ସେଇ ହିଟିଂ ହେଉଛି এইଠୁ କତୁରୁ ଏତେ ଭାଇ ବଡ଼ ଯାଏଁ। ଆଉ ମେସିନ୍ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଯେ ଫ୍ୟାନ୍ ଯେ ଜାଲି ଅଛି, ଏଇ ବୁଥଟାରେ ଆମେ ପାଉଡ଼ର ମାରୁ। ସେଠି ହେଉଛି ମୋ କାମ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ କାମ ସେଠି। କାହିଁକିନା ପିକନିକ୍ ଯେଉଁ ଯେ କରାଯାଏ ଜାଲି କେମିକାଲରେ ଡୁବିକି, ସେଇ ହେଲା କଥା। ଏବେ 9ଟା ବାଜେ, ଏଇ ଦୁଇଟା ବୁଥରେ ପାଉଡ଼ର ମାରାଯାଏ। ସେଠି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ମନୁ ଭାଇ, ସେ ମାରନ୍ତି। ଏଠି ଅଜୟ ଭାଇ ମାରନ୍ତି, କେଦିନ ଆମେ ବି ମାରୁ। ଏରପରେ ପାଉଡ଼ର ମାରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ଆମ ଚାଲୁ ହେଲେ ପରେ ଦେଖେଇବୁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟୁଟି ହେଲେନି, ରହୁଛୁ। କାହିଁକିନା ଏବେ କାମରେ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କାମ ଆମେ ପିକନିକ୍ କରିକି କାମ ଏବେ ସାରିଲୁ। ପିକନିକ୍ କାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ କାଲି ମେସିନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଇଲା, ଆଜି କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିନି। ଯଦି କାଲି ମେସିନ୍ ଯଦି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ପରେ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଏତିକି ଜାଲି ଆମେ ପିକନିକ୍ କରିଛୁ, ଏତିକି ଜାଲି ପିକନିକ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମ କାମଟା ଭାରି ହେନ୍ତା। ଆଜି କାମ ହେଇନି ଯୋଗୁରୁ ସେନାକି ଟିକେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଯୋଗୁରୁ ମନ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମେସିନ୍ ଖରାପ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ମେସିନ୍ ତ କଥା କହିହେବ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କିଛି ଖରାପ ହେବ କି ନ ହେବ। ମାନେ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି କାମ ହିସାବରେ ଦେଖିବୁ। ଯଦି କାମ ଯଦି ନହେଲା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖେଇବୁ। କାହିଁକି ନା ମେସିନ୍ ତ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ନା, କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ମାନେ ଏତିକି ଜାଲି ରହିଗଲା ଆଜି, କାଲି କିନ୍ତୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମୋତେ ବହୁତ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେଇ ଜାଲି ଫେରେ ଡବଲ୍ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା କେରକ ଜଣା ପଡ଼ିବ କି ନ ପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଜଣା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ବସିଛି ଡ୍ୟୁଟି ଆସିକି, ଆଉ ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି। କାହିଁକିନା ଆଜି କାମ ହେଇନି, ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ କଥା କ'ଣ କି, ଆମ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାକିଂ ପାଇଁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବନି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉନେ, କେବଳ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ବନେଇବା। ଆଉ ଏଇଥର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି, ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ବାକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, କ'ଣ କାମ ହେଉଛି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଆମେ କ'ଣ କାମ କରୁଛେ ନାହିଁ ଦେଖିବା। ତ ଆଜି ରୁମ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ରୋଷେଇ, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ବାକି ହେଉଛି ଖାଇବା, କ'ଣ ଶୋଇ କେତେବେଳେ ଶୋଉଛେ ସେଟା ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଗାଇସ୍, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିକି ବସିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଭାତ ବସେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଭାତ ବସା ହେଇଛି, ଏଇ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ ହେଇଥାନ୍ତା। ପିଆଜ କାଟିଦେଇଛି, ଆଳୁ କାଟିଦେଇଛି, ପୋଡ଼ା ଧୋଇକି ଆଣି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଜଗା ଅଜୟ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ଏଇଠି କେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଥିଲେ ରୋଷେଇଟା କରିଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ତରକାରୀ ବନେଇ ପାରିନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଯେତିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଥାଉ। ଆଉ
रोज नमस्कार जय जगन्नाथ।